Hi. Sanoli. Arnab. Hello, isinaw mayam ngasing video ang pulaksare mayam ngasigi video jidi sigi product se mayam na yam toina haibirakpa afaba mic amta haibiro na haibdo haidi youtuber sing gi haitare na ko adugi mic tuju pore aduga AI digi mateng degi akoi kamaina online earning toba yage haibidu ju khangmin hauji ko AI da hangakanda adu student sing na toba yaba adu naron thabak phangdu isinaw sing toba yaba thabak khara jum hangauje ko AI digi kawraga adu mayam ngasigi ahan bagi video jina aina sigi mic se boya mic ni मैम aina si nai je si taw yam nungai ni am seng mani ko मैम ado sigi mic se karam ba koi gi creator na si na gani hai matam ne koi gi mukbang gum ba ko aduga koi gi kai tare wari liba pau pa ba gum na ko haidi lengoi da ba mafam da leiba haidi kaino di wire yaw bi ne ba si di ko aduga koi gi blogging gum ba gi na ko sida aina photo da thuan jari je sumba sigi achobajima natragana sumaina wireless ta akoigi macha ani thokpije sima blogging gi oina diko ado wireless bluetooth ki jidi ma akoigi maman khara tang dagardi nuaite ko lising ani ga chamga chatuk ki mathakta natragadi mayek sengdawne akoigi kai ta radio showdo ado main to ne mayek makhon sengdawne ba ahong thokpani chani chom chami chamga thokpi ba thokpani adudi wireless tadi ma leibiru nu ko lising ani gi mathakta piba natragadi haidi mayek sengoi kana sinabam kamoi manga ta laineba ko aduga akoigi ahongbada haragana sije blogging da jum sinaba yai maje to budu wire yawi wire cham sangmani sangbadi ko ado paisok paisin kitang nuaiti haibo ni aduga si adum mayek am sengmani hongju hongbo ko mama yang hongbane ai description da link hapcharamge description dagi adum changaga yengbiyo mayam mamang da leigibdo adudagi hen aina ngasi hapaiba link se sino honggane ba ko di mayam na ek changaga yengbadagi ai link sino honggane ba hai means ti ko aduna hana chinau sing leibigi ba yawarga ju link sidam changa yengbiyo ba ko mamando hana somna leigibduga aigon aina hapaiba link siga khenabra khenadabra haidu hoi matamgi matungina kitang khenabudi lerangani ko adu hongina tarang tangi habdo comment ju habiramo adudi mayam kaino ji unboxing tawjarage silare ko mayam silare sumaina khaw ma yawarkoni ko yam phajabane to aduga magi kaino dudi box di aina lamwai chile na makha dum hunto me amazon ni kakpune mayam thoin kai ni ko mayam aduna mayam video chilo bu yang bi ko silare ai di amaju lai ri basi ko tawbudi si manjale akuisale ko aduna aina sillaju yare na lai thobani mayam adu silare mayam product se mic se adu sije sumaina ko yam phajabni tu mayam sumaina se thettoine thetna bu doin lokthoi se thetsan ngare buji ko clip to si chamana bane si ko clip ai hana gi do yada na si thetsan ngare hana sum kaino mana sum pharam bane adu hoji ti si yora min si lokthoi si thetsan ngare clip to ko mayam aduga mayam silare adu sigi sije sigi matumje si sumaina laithoga ko laithoga manung da battery mi yawune si laithola sin kem tawbiru nu mayam ko ina sum taksa biwani si battery mi yawuni ko laithola sin kem tawbiru nu sigi battery ja kai da si na ge har kanda akoigi kaino da DSLR haidi akoigi camera Nikon ngana ledana ko Sony gana camera tang camera ledana adugum da si na ni ko sigi battery happy jina ado smartphone gi battery ji yaw da joyaba ado sida da batam mi yaw ko mya sigi je mathakta chingkhalagana camera ngasagi DSLR akoigi Nikon gumba Sony gumba akoi camera khakta phone na ta smartphone na ta do adugi camera gi ona DSLR gi ona ko adu makhara chingdaragana smartphone akoigi sinari ji gi ko adu si mathakta chingkhalaga di makhon sound thoktaba voice ta da bi ai ko aduna makhada si check to bi makhadam thambi smartphone gi ona di ko sim laire aduga sideda mayam sigi matonda phone nama happy mayam sije sigi phone je lokthok loksin yabane ba ko adu siji na kai dogya kana noise cancellation ne haidi kitang filter to ne ba mapan da langba na tan nungsit nungsa sitpa akoina wangang matam da short phiba hon ba sina akoigi kaya tar filter to ne adubu aina haijo haragadi mayam aidi lokthoi ko hapte sigi sije mayak makon hauba sinen man si lokthoga sinabana adu akoi fan gumba tharaba mapan gi arang ba khotpa yawragadi si option bi kitang filter to ne sina ko sim laire mayam aduga aduidi mayam ai AI gi mateng dagi akoi kari tawba yage online da laina yumda famna kai tawba yage habdo kaino dagi AI dagi khangminarsi ko hi Sanoli. Arnab.
ꯑꯩꯅ ꯁꯣꯝ ꯀꯧꯖꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯑꯔꯅꯤꯡ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯑꯐꯕ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯣꯅ ꯀꯧꯖꯕꯅꯤ. Okay, I hum akan hayaram de ongje hanmada freelancing ba anuba ani subada affiliate fola Amazon Pickguard menta ba siyet affiliate fola anuba ahum subadana liptuk pana ai haijake. Okay ma'am, mana haije mayamnasu maron mari khangdabsu yawarangmani aduna moi mayek sengde manipuri ngangba matamda ko ado ai tamdi tamakhini moije ado ai adum haija horage ma chalan garji kuina thamba yade paisa chawi aingonda waba heli bai tobiramo aduga mathangi dam thengnarji ko. Okay, by now makhata war because ti bo muike de khangyoro. Why? ado sini ma'am mana hairami je mai mek maron je mek sengdabni ai ke hairiba mana hairami ba ahumdu ai explain tawjarake ba ko ahanbada mana mi freelancing haibne ba ko freelancing haijina khoigi kai haitare adomgi skill adomda lejariba skill do adu duna paisa tamde adugi skill duna thabak sura kanda haidi leidana adomgi samna harabada video editing haire khalo migi video editing tawbiraga paisa phangba ko aduga graphic designer oiro graphic design torokanda adugi paisa phangba ko migi graphic design torokanda customer phara kanda aduga amana akoi kai haitare yam yai adum lejaba skill samna harabada social media handle tawba yai ko social media gi matang handle tawba hairagadi haidi kayani YouTube handle tawba Facebook handle tawba hairagadi migi haitaba migi handle tawbirakanda khoi kai haitare paisa phangba yai ba adugi website ama legane ko website sida adom ad tor thamgane haidi kayani ai sumaina ai sigi hai ai video editing hai ai gi video editing ji sibok tawba ngami kholi kana description da irani adagi video matek amaga haptana ko ai sumai aina tawba editing ni ma'am yang view kana ko aduga ai gi price na sini kana ga akogi website sida thagala thamdoine ba ko adu kana customer jing ya da lakadoine ba customer ji la customer ji na somji da contact torokodoine ba aduga maman nangna kanda editing tawdoine ba ko adu khutphaga phangge tadi mapalam deiga phangge tadi USA rom adagi India gi mapan deiga adum khutphaga phangge tadi ko yam laina dum tha khudingi yam paisa chaw chaw na tanbe yai ba khangba aduna ma'am hujiki hari freelancing je adum number 1 skill ama mathau thai skill je hujiki matam dadi ma'am haining ba ma adum haibdo online da loi tawba yaram course ko haidi video editing gi boiro graphic designing bo website developer bo ro loina mak online dum tawba yarabane ko han madum skill hana tanjalo haidi ko adum tamjalo ko kai course tawba yaba khotpa leige haibje chahi kundagina 35 dagina ne kunsa boksida mayam hai tawba yaba tamjalo ro tambada mangwam trai tabni ma'am ko haidi haijanbada mangwam trai tabni aduga 30 dagina 40 50 yoksalaktadi paisa tanbe matam yorani aduda paisa talodadi yaro ko aduna hujiki hariba skill ma'am je adum tamjalo haijalo aduga hujiki freelancing hariba sidaida fiber adu da ma'am lebani website ko adugi ju matang chaba kanda video samjarake website haitare na ko aduda khoine advertise torokanda customer phabagi ko aduga mathangda mana harami je ma'am affiliate haibane ko affiliate program haidi khogi Amazon दी फ्लिपकार्ट मयांत्रा गन लेदनो को अदुगी अखोगी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जे सिदैजिदा अखोइना एफिलिएट प्रोग्राम जिदा जॉइन तौरेदना अदुगा मोइगी प्रोडक्ट से अखोइना योन बिबो को मोइगी प्रोडक्ट से अखोइना ट्रेंडिंग होइबा प्रोडक्ट को मीना याम डिमांड होइबा प्रोडक्ट से अखोइना खनबिरनी को चूज तौबिरनी को अदुगा अदुगी लिंक अमा अखोइना क्रिएट तौरनेबा एफिलिएट प्रोग्राम याउतादी को लिंक अमा क्रिएट तौरकन अदुगी लिंक तुदगी मीना पोट लेहन मतमदा आइगोंदा कमीशन फंगदोनेबा को 3%, 4%, 5%, 9% bu phangba yawe myam ko adu commission yam chaw chaw na phangba yawe ba aduna hojiki product se ahan bada number 1 da trending hoiba product se kai no thirani khankalani adu adom gi link create torani adu samna harabada Facebook da YouTube da adigi Instagram da Twitter da kari da hojik lai social media platform me ami da adom gi keno je link se share to ko me am da gi friend mak to oiro adigi amadu oiro hojiki YouTube da ju me am अखोगी मोनेटाइज तौदजु अदुम सब्सक्राइबर खर यामलगा आइदी कहनी इसागी वीडियो नतजु मीगी वीडियो अदुम हजल आपसे लगाना लिंक हापा कान योन बे याय प्रोडक्ट से को अदि फेसबुक आरे मार्केट फेसबुक की मार्केट प्लेटफॉर्म जे चावजाने मैम फेसबुक सिदी एकता चावजाने दा अद फेसबुक त अदुम शेयर तो बे याय योन बे याय को
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯝꯕꯔ 3ꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯤꯗꯣ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ कुकिंग वीडियो सेम याको मादी वीडियो सेमगा पैसा तानगदौनिको कुकिंग की वीडियो सेम याय मुकबांग तौब याय अदगी अखोई के हाइतारे टेक रिव्यू तौब याय टेक रिव्यू हाइदि अखोई अइना तौरिजे समना हारबदको अइ कंप्यूटर की अदगी लैपटॉप अदगी लेदना मोबाइल की यूट्यूब कमाई तौनी फेसबुक कमाई तौनी कमाई पैसा तांगनी खोकनी लेदना टेक की ओइबा रिव्यू तौब याय प्लस अदुगा अमना एजुकेशन को एजुकेशन ट्यूटोरियल तौब याय लाइक तंबीबा ताकबीबा याय अगांगदको क्लास 9 की 10 की 11 12 की लाइक ताकबीबा याय अदगी लाइक खतन नतन अतोप मखन मखन की अदुम तौब यारे हाइतारेको अदुम सिने म्या पैसा तानगेन बु खलगदी अदुम लोइनमक ऑनलाइन दगी जुदुम तानबा याबने अदु खुदक्ते हेक्ता हेक्ता होनबगा हेक्ता पैसा फंगबा हाइबुदि यारोय मतम खरा होनबा मथौ ताई खरा नॉलेज लेबा मथौ ताई अदुना हुजिक्ति अइना हाइजरिजिनी क्लास सॉरी सही 35 दगिना 30 बोक्सिदा अदुम नॉलेज फजना तांजलो स्किल फजना थमजलो अदुगा 30 दगिना 40 बोक्सिदा अदुम स्किल म्याम सिनारकांदा पैसा तालो कम्या अदुदि सिदैदा 30 दगिना 50 बोक्ता तालौद्रगदि पैसा तानमे मतम अमु लोइगरनेबको अदुना म्याम चही यामदबनी पैसा तानबगी मतम स्किल तमबगी मतम पैसा यामना मतम यामना लेतबनी म्याम मतम मांगनगनु अइना हाइजगदबमना मतम मांगनगनु तौसनबा याबा तौसलौरो सी हाइजरगा म्याम ngasiगidi matang ase lochonjaraga yengbiri म्याम पुनम को अमुकन खुरमजरी।